waguha amahirwe akakubwira ati nuramuka ukoze igikorwa kimwe imbere ya Allah urandikirwa yuko utanze isodaka kuri nko gufata ibintu 300 nko gufata ibintu 360 ibintu 360 hanyuma akubwira ati ngo buri kimwe ugiye kugitangira isodaka. Ubwo isodaka uri butange kuri buri kimwe sinzi ingano yayo uko ingana, ubwo ngo ni ibintu 360 utunze, hanyuma ngo buri kimwe uraba ugitangiye sodaka, ariko ntituzi ingano uraba utanze iyo sodaka kuri buri icyo kintu ufite utunze. Ngo ni ingingo zigize umubiri wacu, ni amahuriro y'amagufa yacu, aho amagufa ahurira. Ngo mu mubiri wacu ngo ni ahantu hagera muri 360 byagaragajwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi zigiye zitandukanye. Ingingo aho amagufa ahurira mu muntu ngo ni ahantu hagera muri 360. Ngo hano hantu hose aho amagufa ahurira hari igikorwa kimwe ushobora kuba wakora, buri rugingo ukabarwa nkaho urutangiye sodaka, ariko iyo sodaka ntituzi ingano iki, nayo ishobora kuba ari nyinshi kuri buri rugingo. Dufate nk'urugero, aho amagufa ahurira mu mavi, igufa ryo hejuru mu tako ndetse n'igufa ryo hasi mu murundi, aho bihurira ahangaha ubwaho harimo ingingo nyinshi zigiye zitandukanye, kubera ko ngo harimo amagufa agiye atandukanyemo hano mu mavi. Rero tuvuze ngo muvi harimo urugingo rumwe aho amagufa ahurira, ni nkaho bakubwiye ngo urwo rugingo ruri muvi urutangiye sodaka, ariko sodaka utanze ingana iki ntabwo tuyizi, uko biri kose ni nyinshi cyane. Ngaho tekereza rero ingingo zikugize 360, buri rugingo urutangiye sodaka ku gikorwa ukoze mu munota umwe, mu minota 2 cyangwa se minota 3, kigakundwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha byuzuye kandi bitunganye bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri tuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduha kuba muri abo ngabo, Allahumma amin. Bavandimwe Islam, hari uko Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye amahirwe yo gukora igikorwa kimwe ukaba watuburirwa cyane, kandi ari igikorwa kimwe kitagutwara iminota iri hejuru y'10, yewe n'itanu ishobora kuba ari myinshi cyane. Mu bikorwa bitubuka byinshi bigiye bitandukanye harimo na sadaka, ariko ntabwo ariyo tugiye kuvuga. Hano ndagira ngo nkugaragarize igikorwa ushobora kuba wakora, murangira igikorwa ushobora kuba wakora kikaba kugikora kwacyo byatubura ibyiza byawe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muri icyo gikorwa uba wakoze ni igikorwa kimwe gusa cyonyine ushobora gukora mu minota 5, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akaguhemba ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Waguha amahirwe akakubwira ati nuramuka ukoze igikorwa kimwe imbere ya Allah urandikirwa yuko utanze isodaka kuri nko gufata ibintu 300, nko gufata ibintu 360, ibintu 360, hanyuma akubwira ati ngo buri kimwe ugiye kugitangira isodaka. Ubwo isodaka uri butange kuri buri kimwe sinzi ingano yayo uko ingana, nuko ngo ni ibintu 360 utunze, hanyuma ngo buri kimwe uraba ugitangiye sodaka, ariko ntituzi ingano uraba utanze iyo sodaka kuri buri icyo kintu ufite utunze. Ngo ni ingingo zigize umubiri wacu, ni amahuriro y'amagufa yacu, aho amagufa ahurira. Ngo mu mubiri wacu ngo ni ahantu hagera muri 360 byagaragajwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi zigiye zitandukanye. Ingingo aho amagufa ahurira mu muntu ngo ni ahantu hagera muri 360. Ngo hano hantu hose aho amagufa ahurira hari igikorwa kimwe ushobora kuba wakora, buri rugingo ukabarwa nkaho urutangiye sodaka, ariko iyo sodaka ntituzi ingano iki, nayo ishobora kuba ari nyinshi kuri buri rugingo. Dufate nk'urugero, aho amagufa ahurira mu mavi, igufa ryo hejuru mu tako ndetse n'igufa ryo hasi mu murundi, aho bihurira ahangaha ubwaho harimo ingingo nyinshi zigiye zitandukanye, kubera ko ngo harimo amagufa agiye atandukanyemo hano mu mavi. Rero tuvuze ngo muvi harimo urugingo rumwe aho amagufa ahurira, ni nkaho bakubwiye ngo urwo rugingo ruri muvi
urutangiye swadaka, ariko swadaka utanze ingana iki ntabwo tuyizi, uko biri kose ni nyinshi cyane. Ngaho tekereza rero ingingo zikugize 360, buri rugingo urutangiye swadaka ku gikorwa ukoze mu munota umwe, mu minota 2 cyangwa se minota 3, kigakundwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi yakiruna Abu Dharr iri mu gitabo cya Muslim, hadithi yakiruna Abu Dharr al-Ghaffari iri mu gitabo cya Muslim rahimahullahu ta'ala, aratubwira ati intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabwiye abasangirangendo be, arababwira ati yusbihu ala kulli muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Rasulati rero buri rugingo rugize umuntu birashoboka yuko buri gitondo yajya arutangira isodaka, buri munsi wajya urutangira isodaka, buri rugingo rukugize ukarutangira isodaka. Hanyuma Rasul sallallahu alaihi wasallam aranje aravuga ati fakullu tasbihatin sadaqa. Naam, fakullu tasbihatin sadaqa. Ngo buri kuvuza uti subhanallah, burya ririya jambo subhanallah ryitwa tasbih. Yuvuze ngo yubwiye umuntu ukamubwira uti vuga tasbih, ni nko mubwiye uti vuga subhanallah. Ngo fakullu tasbihatin sadaqa, buri kuvuza uti subhanallah ngo Allah kubarira isadaqa kuri buri rugingo. Wa kullu tahmidatin sadaqa, wavuga uti alhamdulillah ngo Allah kakubarira isadaqa kuri buri rugingo. Bishatse kuvuga ngo uramutse ubyutse mu gitondo ukavuga uti subhanallah ukarekeraho, buri rugingo rwose rukugize Allah arwandikira isadaqa. Wahita wongera ukavuga uti alhamdulillah, buri rugingo rwose rukugize ngo Allah karwongerera iyindi sadaqa, Allah akakubarira nkaho buri rugingo rundi buri ngingo uzitangiye isadaqa. Hanyuma akakomeza akatubwira ati wa kullu tahmidatin sadaqa, ngo niyo uvuze uti alhamdulillah, yuzuta alhamdulillah ngo Allah akwandikira isadaqa kuri buri rugingo. Wa kullu tahlilatin sadaqa, niyo uvuze uti la ilaha illa Allah, Allah kwandikira isadaqa. Iyo uvuze uti la ilaha illa Allah, iri jambo ryitwa at-tahlil, ryitwa at-tahlil. Rero fa kullu tahlilatin sadaqa, niyo uvuze uti la ilaha illa Allah, Allah kwandikira isadaqa. Wa kullu takbiratin sadaqa, niyo uvuze uti Allahu akbar, iri jambo Allahu akbar ryitwa takbir. Murabyumva cyane, hara mugera mukumva rabye ati ngaho ni muvuge muti muvuge takbir, abantu bagahita bavuga ati Allahu akbar. Rero ijambo Allahu akbar ryitwa takbir. Nkuko twavuze tuti subhanallah byitwa tasbih, nkuko twavuze tuti la ilaha illa Allah byitwa at-tahlil, byitwa tahlil. Hanyuma Rasulati wa amrun bil ma'ruf sadaqa, ndetse no kuba wabwira abantu ukabashishikariza gukora ibyiza, burya ubumeze nk'uwaho utanze isadaqa. Ariko isadaqa ukuntu turi kuzivuga hano ntabwo ari sadaqa imwe, igikorwa kimwe ukoze muri bino bikorwa byose tuvuze, ngo Allah akwandikira isadaqa ingana nkaho utangiye buri rugingo mu ngingo zikugize uko ari 360. Rasulati wan nahy 'anil munkari sadaqa, no kubuza abantu gukora ibibi ngo ni nkaho uba utanze isadaqa. Hanyuma Rasul sallallahu alaihi wasallam muri cya gikorwa twatangiye dusasira tuvuga, aravuga ati wa yujzi'u min dhalika rak'ata yarka'uhuma min ad-duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati ibyo byose twavuze ushobora kubishyira mu gikorwa kimwe, byose ushobora kubishyira mu gikorwa kimwe. Twavuze at-tasbih, twavuze at-takbir, twavuze at-tahlil, twavuze al-amru bil ma'ruf, tuvuga an-nahyu 'anil munkar. Wenda mu Kinyarwanda twavuze ngo kuvuga subhanallah, kuvuga alhamdulillah, kuvuga Allahu akbar, kuvuga la ilaha illa Allah, kubwiriza abantu ibyiza, kubuza abantu ibibi. Ibyo bintu bigera nko muri 6, ngo byose ngo ushobora kubishyira ahantu hamwe mu gikorwa kimwe, ngo Allah agahita kubarira nkaho ubitangiye byose isadaqa, nanone kuri buri rugingo rwose uba utangiyeho isadaqa. Icyo gikorwa ni ikihe? Ngo ni raka 2 zonyine uzasari mu gitondo mu masaha ya duha, ariyo ya swala abantu bakunze kwita salatu ad-duha. Ibyiza byayo ni ibingibi rero, raka 2 uba ugiye gusari, ngo Allah akwandikira biriya byose twavuze, ariko ngo akabyandika kuri buri rugingo. Ni ngaho ngo Allah subhanahu wa ta'ala, ni ngaho Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwiye ati ngo umara gusari salatu ad-duha, Allah akakwandikira ko uvuze subhanallah inshuro 360, Allah akakwandikira ko uvuze Allahu akbar inshuro 360,
Allah akakwandikira ko uvuze la ilaha illallah inshuro 360. Allah akakwandikira yuko ngo wabwirije abantu ibyiza bangana na 360. Allah akakwandikira yuko wabujije abantu ibibi bangana na 360. Ngo ibyo byose ngo bikaba bikubiye mu gikorwa kimwe arizo raka ebyiri ngo wasari kubera Allah subhanahu wa ta'ala mu gitondo izuba ryamaze kurasa. Ahangaha ni byiza yuko rero twanamenya ngo iziraka n'ibyari bazisari ngo bazisari ba'da irtifa'i shamsi qaydi rumhin, ngo ni nkaho ngo tuzisari iziraka ngo izuba ryamaze kurasa bigaragara ryose ryavuye iburasirazuba ngo ku kigero kingana n'ibyo twakita ngo nk'umuheto. Umuheto uriya barasisha ni nk'intambwe imwe cyangwa se ni nka metero imwe. Izuba rikimara kurasa rimaze kugera hejuru turi kuribona ryose, tutari kubona igice cyaryo, ryose turi kuribona ryazamutse. Dufate nk'urugero, nimba izuba ririmo riratunguka muri kino gice, naam, izuba ringana gutya riri gutunguka muri kino gice, mu gihe rikiri igice ritari byagaragara ryose ntabwo twemerewe gusara. Ariko ngo mu gihe ryagaragaye riri hejuru ryamaze kuvayo ryose, ikigereranyo kingana na metero, naam, ikigereranyo kingana na metero, icyo gihe twamaze kwinjira mu mwanya wa salatu ad-duha. Izuba ryamaze kugaragara, twamaze kwinjira muri salatu ad-duha. Hanyuma uyu mwanya wose, niba tuvuga nk'urugero iryo zuba ritangira kugaragara wenda nka saa 12 za mu gitondo, uyu mwanya wose saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, salatu dhuhri wenda yinjira saa 6 zuzuye n'urugero. Ubwo icyo gihe saa 5:45 salatu ad-duha amasaha yayo aba arangiye, kubera ko ngo iyo minota 10-15 ngo ni minota abemeramana baba batemerewe kuba bakora iki, bakoramo iswala kugeza igihe dhuhri iri buze kuza kwinjiriramo. Bityo rero amasaha meza rero yo gusari iyi salatu duha nkuko byagaragaye muri hadithi n'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngo amasaha meza yo kuyisari ngo ni igihe izuba riba ryarashe hari gushya, saa 4, saa 5, saa 3 gutyo, duhere saa 3, saa 4, saa 5, ngo niyo masaha meza yo gusari salatu ad-duha. Abayisaye kare izuba rikimara kurasa nibo babandi bayita batangira kuyita salatu al-ishraq, nibo babandi batangira kuyita salatu al-ishraq. Ariko muri rusange salatu al-ishraq niyo salatu ad-duha, nuko gusa ngo bayisaye kare nibo bayise bayita salatu al-ishraq, ariko ni ya salatu ad-duha. Ahangaha kugira ngo binajyanirane, ntaho burya salatu ad-duha na salatu al-ishraq bitandukanira, ntaho bitandukaniye. Ni izina rimwe, ni amazina abiri yiswe iswala imwe, nuko gusa abangaba ngo babayisaye kare izuba ritari ryarasa cyane aribo bayise ishraq. Hanyuma n'ubundi ni ya salatu ad-duha bakoze ku mwanya cyangwa se bakoze kare, bazindukiye gukora, ariko ni ya yindi. Noneho nkarababwira ni mwebwe mwayise salatu al-ishraq kubwo kuba muba mwayisaye kare, muba mwazindutse mukayisari kare. Nababwira nta masaha meza burya yo kuyisari no kuyitinzaho gato, izuba ryarashe hashyushye, niyo masaha meza yo gusari salatu ad-duha. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bagaragu beza bakora ibikorwa byiza byishimirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.